Babukeli be-Transformation Life sanibonani, igama lami nguYami, ngihamba nobhuti wami uSiphiwe, unodaba lwakhe afuna ukuzosisharelela lona. Angizukugeqa amagula-ke mina, ngizonikeza yena ithuba lokuthi ayichaze sitshele ukuthi ubani wakabani uphumaphi futhi uze ngani namhlanje. Bhuti siyakubingelela futhi siyakwamukela ohlelweni over to you. Ngiyabonga kakhulu mfowethu, ngibingele nababukeli be-Transformation Life. Angisho kanjani? Yeah, iyona mfowethu. Yes. No, uSiphiwe mfowethu uzalwe emakhaya eMangamazini, la wakhula khona uma wami nomkhulu nogogo. Kodwa ke ukuqala nje wami ukuvula amehlo ngavule sengihlala eMlazi. Okusho ukuthi eMlazi ngasho mhlambe ngalethwa ngisanezinyanga, ngoba nako ukwazi ukuthi ngazalwe emakhaya into engangiyixoxelo nje. So mina mfethu ngikhule nje ka-A eMlazi, khona la eThekwini. Ekhuleni kwami mfethu ngikhuluma umndeni, mangikhumbula kahle umndeni wasekhaya wawumningi, kunomkhulu, kunogogo, kunomalume. Umkhulu-ke benogogo kusho ukuthi bebelabantu ababeyithanda kakhulu ihlobo, ngoba ekhaya bekunabantu bakaNgcobo, kunabantu bakaMaluleka. Mina ekhaya nje ngikhula mfethu bekulalwa ngisho ekitchen, okusho ukuthi umndeni wawumningi. So umningi nje kanje, abanye bomalume bami abazalwa kaSokhulu babegangile besatshwa baziwa futhi endaweni, you understand. But ibhadi engeke ngithi mengibuka engaba nalo ukuthi angihlalanga lokho nomkhulu isikhathi eside, bashone ngisayintwana kakhulu nami, yabo, ngoba mengikhumbula ugogo ngithushu umkhulu washona ngithi ngangafundi ngisho isikole. Ugogo uyena washona ngamuva. Ugogo ushone sengifunda u-second year e-primary. So ekushoneni kwabo beyabanikazi bomuzi, sekusala bonke-ke laba abanye. So mebesala laba abanye, kube nalento le mfowethu, umndeni angikwazi mina unjani, kube khona ukujikelana, but ngisayingane nami ngakayiboni kahle lento, kubangwe wona lo forum. Kube khona abanye abahambayo ababesebenza, uyabona ke mndeni makukhona abantu aba-right mekubangwa, kungabona vele abala ekhaya, baqala abantu bahamba baphuma bayohlala kwezinye indawo. Kuhambe ekhaya mfethu kugcina sekusele mina umalume bami abawu-2, cause lo munye umalume washada naye, umfazi wakhe wamthatha wahamba ohlala naye nodadewabo kama engithi umamncane. Kwasala so njengoba sisela nabo ayekho osebenzayo, but umalume wami lo munye wakuthiwa umalume Sipho, wayejwayele kuyoba mamatohoko Siphingo, naye ke lo munye bandla naye ePatanisi. So for me leyo nto yenzeke, uyacabanga ukuthi ngisafika e-primary ekhaya, kuhamba mfethu uthola ukuthi labantu nje wabenza kanje angithi abasebenza, so bayaphuza too much. Labantu bangasekhaya ababangani baba abasebenzayo sebethi mekuholiwe kuzothenga utshwala kuzodlalwa ekhaya. So uyacabanga ukuthi umuzi waqala washintsha, kwaqala manje kwaphuzelwa ekhaya. Yabo nje ukuqala kwami ukukhula kahle ngiba no 9 10, mina ngikhule ekhaya mfethu, ubone ukuthi yabo nje la iJack House manje kuyaphuzwa, ukuthi ngile esikoleni angiyanga, ayekho umuntu engathi wayexaka or engibuza ukuthi esikoleni uyileni or awuyanga. Kuphela into ababemngayo babethi ave ngiphasa kahle. So kanti ababoni ukuthi into eyenza lokho ukuthi esikoleni ila engangiphatheka khona better, you understand, because la nginothisha abangitreata njengengane ngempela. Ngithola lo lithanda engalitholi ekhaya, yabo. Ekhaya ngiyafika kuyafraywa, uma ngibuya esikoleni ngizonikwazi nami lento ebefraywa yibona, ebusuku ngizodla lokho ebenginikwa yibona, you understand. Ngize ngayile ngane uthola ukuthi ithandwa kakhulu emzini yabantu, because ngiyathunywa, uma ngithunywa ngiphiwa lezo imali. I remember nje komunye umuzi kwawomakhelwane wami kwakuthiwa iKadlamini, kwakune-tuck shop khona. So umkhulu wakhona uyuze ukuthi athumele iy'ntwana zakhona akajeni. So ngokubuka isimo sasekhaya nami ubesebiza mina athume mina.
ngiye kajena ngiyo-order ezinye izinto ey'dayisayo khona ngibuye mengibuya angiholi imali ngihola izinkwa omaqanda yabo ukuthi ngilale ukuthi ngidlile, you understand. And leyo nto mfethu ingishaye kakhulu ngoba phela ngiyintwana la, you understand, njengoba ngiyintwana siyabonana-ke thina siyintwana zonke ukuthi ompe bayahlupheka kubo yabo. So i-bullying nje yasekhaya yokuthi ekhaya siyahlupheka into ebengiyazi ebengikhula ngayo, and vele abangani bami baqinisile emakubo ba-right yabo. Mina ngoDisemba mfethu thina sikhule ngoDisemba ingane yiswenka, so mina bengiba ne-challenge njalo ngoDisemba yokuthi angithengele umuntu, akekho umuntu engizombuza ngithi akangithengele yabo. My own mother wayephuza naye, and okworse uma ubengahlali nami ekhaya ubeshaya indawo. It's unfortunate nje ukuthi ngagcina ngingazi ukuthi nje wayehambe yakogoli yakuphi wayesuke enzani, you understand. Ubaba naye ngala khosuma akekho ngizomazi kanjani yabo. Nangu umuntu ekufanele phela uyangixhumanisa noma ubaba ngiloko ngizwa ukuthi ubaba uhlala ka-H, mina ngihlala ka-A, but ngiyezwa angizwa khona, akekho kwaziyo even la ekhaya yabo. Okusho ukuthi nje kwakuphithizela, you understand, ngoba ngazi ukuthi uma uyingane fanele bakwazi abantu bakomalume kababa wakho, ngoba mina ngizalwe komalume ngithi, but ekhaya ke bekunganjalo, akekho umuntu obazi kababa wami, and nginodadewethu naye udadewethu akekho umuntu obazi kababa wakhe. So noma nje ngizothi ukubuyela emuva kancane ngoba sengiveza udadewethu sasala naye ngalesikhathi kwenzeka yonke lolu shintsho, but khona u-anti wethu kwakuthiwa u-anti Bongo kaMaluleka owathi naye ngoba ebona isimo saseKhasibheda esehamba washifta naye wathi ngeke ngiyishiye ingane ngoba yentombazane, so mina ngisala kanjalo. Okay, so sithe isimo masiqhubeka mfethu, siqhubeka sihamba, ngiyashaya ngoba ngisho ukudlala, uyabona uma kudlalwa izindlu, excuse me, khona into ekuthiwa ubaba umalume, so kwakubangwa ukuba ubaba yabo nokuba umalume njalo mina kuthi hayi ngithi ngiyaqhala kuthiwa yona uzoba ingane yabo i-bullying futhi ngisho sidlala kini makwazi i-background ukuthi ayikho right, abantu ekuzoba ubaba ile ingane makube zi-right vele kwazi right hayi kaMduba bakhona usebenza ka-Toyota kabani ukuthi yabo ngoDisemba kuyazi basu makuwa ngoDisemba bashaya amakhathi bashaya ama-eskeli yabo. Mina mhlawumbe ngizoshaya lowo mbunculo mina mfethu you won't believe ukuthi from age of mhlawumbe 7 8 9 10 bekuthi makukhismusi bengincamela ukuyozingela inyoni ehlathini, hayi ngoba ngithanda ngi-avoid ukuthi labantu engizobe ngihleli nabo bonke bagqoke izinto ezintsha, ngizoze ngibajoyine later sekuqala ukuba mnyama sengingenandaba yabo. Nakhona ngiyoba ibhuli-ke mina yabo, ngiyoba kuthona yabo leyo nto yabo. Sikhula singane besinquma owotho bani ave ngibanquma ngangeve ngibanqumayo ngoDisemba ngoba ngijaka ukuyothela labantu abaclean, uyabona ukuthi le anger le iya expand uyabo. So mfethu uyabona ngiyayibuka lento uthi umuntu uyashayeka uyabo, but now sengibuka ukuthi yini ke engingayenza ukuze phela ngizame mina mfethu ngiqale. It's unfortunate nje ukuthi umuntu uqale ukutshontsha at an early age ngisakhona e-primary, nakhona ngintshontsha izinkwa opoloni ezitolo oshize ngisantshontshelwa ukuthi ngidle, you understand, nothi ukuthi mhlawumbe nje ngiyodayisa yabo. Kwakumnandi lokho ukuthi ngikwazi ukufika ekhaya nesinkwa ngiyintwana ngifunda o2 opoloni omalume bese bedakiwe badle zona lezinkwa futhi ngibe happy ukuthi asho ukuthi sengiyindoda ngempela yabo, sengiyaprovide yabo leyo nto. So impilo mfethu khona online ngikhula ibingekho mnandi, but esikoleni ibimnandi ngoba ebengiphasa and bengithanda uthisha. Akudlali mfethu ukuhamba ngeenyawo ufunda u-first year uzofika ka standard 4 uhamba ngeenyawo. Mina ngiqala ukugqoka izicathulo semfundo standard 5, ukugqoka izicathulo zesikole nje nazo ngiphiwe futhi ziyakhomba ke manje ukuthi phela ngiyigqoke ngoba la engifunda khona ugqoka amabhuluku amade ugrey enkonkoni. Lo muntu ongiphi izicathulo umngane wami ewakuthiwa uMdu
lecathulo kwezakhe zokhisimusi odlule. So uma wakhe ngoku-understand isimo sasekhaya wangipha kwakumnandi ke sengifune nami nginey'cathulo yabo. And mfethu abangani bami esasikhula nabo babe right bonke makubo, and njengoba sifunda sihamba nabo ashiyani phansi, ave ngiphasa ave ngibahlula, ekuyiyona nto futhi eyenza ukuthi sizwane kakhulu nabo yabo. So impilo mfethu nje ibe njalo umuntu ekhula wa-experience kanzima, because even uma ngikhumbula mfethu besithi masigangile thina senza izinto sikhula bengashiyo kuthiwa omntuni noma obhabhe sikwenza into wrong ompiwe yabo, elami igama lilula ngobani ngisho sekuthiwa sibanjiwe siyashawa bazoshawa kancane bayakhuliyelwa phela emakubo lapho. Ngiyathethwa futhi mina nje ngibhaxa ngisho wangibhaxa ube njani akonkinga, ayekho umuntu ozongilamulela ekhaya, amanke la amagwala ayaziwa ataka utshwala ayishayelwa nawo ishawe yabo, understand. So ibe tough ngempela mfethu, bokhulu ungenayo i-defend ubona ngempela la fanele ngizenzele yonke into yabo. And into engicasula kakhulu ngiyangcola, ngiyabona nami ucha anginaki, kodwa ke akikunakile ngikwenze kwangathi anginandaba yabo. Nje nginemizi mfethu enginezithombe zami ngisayingane ngangibona ngingcolile yabo, kwamaphathi sothi iphathi lapho ngingcolile ngqo iskindi mhlambe amabhuzi la okusebenza, understand, ngifake wona yabo la amadadla impela yabo, because abengisiza mangingena emahlathini. So uma kuyiphathi and ngikhona ethomenza amaphathi angithandi nokuvela uyabo lonto ngikhona ngiyamenga le emaphathini, but mina yona believe I'm 45 years old now, angikaze ngenzelwe iphathi ekhaya yabo. But abangani bami bebenzelwa show each and every year and bengwa attend amaphathi. So izinto futhi umuntu ebezimshaya lezo kakhulu yabo, ingqondo iqala ishaya kusayintwana yabo. Mina utshwala ngibuqale ngisayingane because bephuzwa endlini badaka balale ngibuthathe gwinci yabo, ngisayingane mfethu ngingakabi ngisho nano 14 yabo. Siyathunywa la babuye sekumnandi kona uthi okay abagcwali sengiyazi mase bedake ebusuku kubalahle imali, abanye ngiyabathoba la yabo lonto, nginabo 13 laba sekuyaqala ngithi hayi angibayeke sekuyimina manje ojabulayo uthi obaphuza uziyasha kugcwele ekhaya namhlanje ngizoba nemali yabo. So yonke lento mfethu ngiyenza kodwa angisiyekile isikole yabona, and engicabanga ukuthi into eyenza ukuthi isikole ngingasiyeki ngisayiphinda futhi indlela engangithandwa ngayo othisha they were treating me like ingane. Othisha mfethu bahlakaniphile babe pick up ukuthi lo ekhaya nezinye ingane futhi zayibatshela because sina sasidla, ngiyakhumula sasifaka ngisho inkomishi la siyifaka la, uma ungayifakile nje la uthethiswa and mase sekudliwa ngiye ngizame ngisho ukutshontsha engizobuya nako ukudla, understand, because sasingadle kale ingane seyibusa manje idla kamnandi thina ukuthi la wakudliwa nje stamp isopo isingo sebrown stamp iso hayi kuhlambe lokushintsha ngelanga but kona kunjalo kwakumnandi ukuthi ngelanga ngibuye nako yabo lonto. Thothi ingane zesikole mfethu kuyahanjwa kuziwa khona la emabhishi wona la engikona manje ukhokho kwakusachipha leza ikhathi, mina ngiyazi angihambi yebo lonto ngigarantile yabo. Okay ngaze ngakayithola ke sihlupheka nazo ezami ukuthi mangahanjwa so hamba siyogibela isitimela sizohlala nabo la ebhishi yabo. Sibesifika la ebhishi asinamphako asinalutho, kodwa thina esodla kakhulu ngoba ngikathi bebhukuda lapha asuntshontshe kanje umphako la. Abanye bayasaza ngithi vele bayasipha sidle kube mnandi emese godu siyocasha sibangasibona emabhasini uthisha siyaziwa phela ukuthi asikhokhile naseyigweni siyaziwa ukuthi siyahlupha yabo. Yazi ngiyobelieve I remember ngelanga mfethu besibambile Miss Jane ngoba lo mem basixosha sakhishwe ebhasi bathi wasizeleni ebhishi asigoduke kanti esifike ngase kulethe cha mfethu siqale phansi siyogibela isitimela eBray yabo. So I can blame Miss Charlie, but wayezama ukusivezela ukuthi asingenzi into siyingane, although ukube sasivelwa intembi wayengaba nenkinga naye ngoba phela usixoshile yabo. But izinto sesiyibuka phela manje umuntu esekhulile and ngibuka mfethu indlela
ngiyakhumbula ngikhuluma nomnye umngane esasifunda naye primary ekuthiwa uThembeka ethi hey awuyikhohlwa indaba zethe primary yazi nampiwe sengayikhohlwa ngithi nafesi phela kufanele kanye nina kwakumnandi mina kwakubuhlungu angiyikhohlwa mina yabo mina abantu ababengihlupha ngeke ubelieve mfethu ukuthi ngibabambe sengimdala abanye behlupha kanjani abe ngihlupha nje ngisayingane nebhuli nje ukuthi vele lo noma singambishaya I remember nje khona umunye ubhuti wakuthiwa uSihlu sithi sasimsaba nje kodwa into makuthiwa yenziwe mina wayengishaya yabo kodwa uthi mhlambe into siyenze nawe kodwa uzoshaya mina kakhulu yabo noma kuyeke wena yabo nje mina ngakize ngithi nginebhadi kanti cha anginalo ibhadi ku-undermine i-background yami ukuthi vele lo noma singamenzani akwenziwa lutho ngakuthi mina ngise ngayingane enenhlamba because inhlamba vele ekhaya benginqakusona ngayo mina belishow ngino 8 emninte omunye umuntu yamthusa lo nhlamba mina lo nhlamba ngiyazi ngisayingane yabo so nami ngize ngayilo ngane nje athi mawungishayile ngithi ngeke ngikwazi ukushaya ngithuke nginkulu kabi inhlamba kuthi kanyongo ngisho bese ngiyabaleka ayike bengivunyiweke ngalapho ngoba ngisho esikoleni mageje nje bengihamba so bekile ngane yaziwa ukuthi we uyabala le nto yokubaleka ngikhule nayo ngisho sengimdala yabo so mfethu uyabuka ukuthi indlela umuntu akhule ngayo ibe nesikhulu isandla ekutheni umuntu azakhule azagcine sefike la gcine efike khona uyabo nokuyindawo engicabanga ukuthi angiyifiseli umuntu ngendlela ebiyona but looking back angithandi ukuthi ngithi mfethu izinto umuntu azenzile ingoba wayehlupheka because wayengakwenza okright because mina ngimizi uzothi kuyahlusheka but umuntu agcine right but mina ngiyaye ngithi ngimhlukanise lo muntu because omunye ngathi ngisho kanje wathi mfethu ukuthi phela uyahlupheka usho sifanele ukuthi uwenze izinto ezwrong bese ngiyamhlukanisela ngithi no bakhona sasihlupheka nabo but aba end uphanga njengami the reason babe nabantu ababegayidile uthi noma uhlupheka but uyatshelwa ungakwenzi ukuthi uthi mawenza into wrong uthethiswe ngendlela ube ingane so mina bengiyahlupheka futhi angina guidance so ayekho umuntu othi ngirong ayekho umuntu othi ngiright kuphela nje kufika icala ekhaya useshaya ingane ngetshe wayilimaza and ngilimaza ngempela angishaya kumamncane awayegudi ngokungishaya hayi she was so good angivithize ngenduku and ubothi ngendlela ngishaya ngayo ufuna wena obuzo report ukuthi waneliseke ukuthi ungishaye phambi kwakho you understand so zonke lezo zinto mina mangivelwe into ekhame ngisha kiwe kuleyo muzi umuntu ayoshawa njengami so yabo yonke into ingikhande ukuthi kahle kahle umuntu ekudlalwa ngaye la emina mina vela ngihlali noma yabo nami sengiyayijudge izinto eziningi yabo so I think if izinto eziningi that is where it all begins yabo saqala santshontsha osweet etolo I think ingqondo yaqala yavule ukuthi angitshontshe ngidayise manje ngiyakhumbula nje ngifundiswa nyingane ewakuthiwa umpume may her soul rest in peace Nkosi yami yangifundisa ukutshontsha ke la ngayo lokho serious kanjani befundisa kanjani eClearwood ukuthi nompi yabo manje into ukutshontsha ushizi nopoloni because mina bengithemba ispeed mangitshontsha ukuthi ngizothatha bese ngishaya ngathi ngiyokhokha bese ngejubane yabo wathi umpume ungayenzi ke lo fihla kufihla kanjani phume athi yabo ufake la ugecisisa uthi indabo ukuze izokwazi ukuthi ibalance angithi yabo because usangitshonisa usangifundisa uchocolate into sesiyitshontshile sizokwazi ukuyidayisa kalula futhi yabo ethola imali yabo that's where I started ukunotice ukuthi lokutshontsha kuzongiba futhi kanti imali hawo ngilo ngiyiport hayi nange plus kwasumpumo chocolate wayefika abathathe bese engiphamisilo ijacket angifake bona la abaroundisela yabo bese ethi angikhecisisa esivale ngebhadi sisafaka ama tights ayisiphume labo ngempela uchocolate hawo sibadayisa uthi mhlambe sontshontshe into lezo 5 same day sidayise ngiqale yabo nje uqala ngibuye ekhaya ngiphethe 210 rand hayibu kwakuyimali mfethu eli 90s
kwakuyimali yabo futhi mengithi nje mfethu because mina u-standard 7 ngufunde u-second year ngufunde ngo-88 so lento siqala ngama-late 80s kuya kuma-early 90s uyabona umuntu uyaqala kuntshontsho sweet ey'tolo uchocolate kwaya umpumbi wangifundisa ukuthi kuntshontshwa ushizi lo omkhulu-ke manje oyi-bulk round and wawuthengwa-ke ngempela wawuthi uma ushaye nje 3 uyazi lapho uthi awumnandi uyabo leyo nto so umuntu waqala-ke wanemali ngithi iminyaka yahlambe yasiqalisa 13 14 yabo ngengqondo isibuya abanye babangani bami sebeney'ntombi lawo yabo but into yangidayisa kakhulu mina ngibe intwana yokuqala ngasedladleni eba nomjondolo wayo you understand nawo ngiba nawo ngephutha because kwakuwe-ankele yashona ukuthi kwakuwe-planko so ngase ngihlala kona umuntu eseqala ukutshontsha ogwayi and thina mfethu uyabona eMlazi bawukutshela abantu abazomlazi eMlazi okay kudume ngokutshontsha imoto but anginjalo vele wonke kunemigaqo-ke lapha eMlazi ukuthi lo awuthi ngikwenze example nje ngasekhaya ngasekhaya ka-A ko-1 nako-9 kuyaziwa vele kutshontsha imoto and namanje kusanjalo abafana abaningi abangakhona ba-driver nje uyabo so into yemoto loku yathi thina ngasekhaya sakhule ukhona amarazi wakuthiwa ojari my mix mzabalazo baningi nje uyabona leyo nto so Brazil abanye and kwakusaduma ugoli kakhulu hayi lento eyamanje ebham kwakusadume nje uMese and wayevunywa kakhulu kuJericho so wayephatha u7 lelo engikutshela ngayo indoda abafika abantu engabagwaza kakhona ngasekhaya ene history nje yayi okay so thina sikhule lawo bantu bama role model ethu but ke ingane ebihlupheke bikhuzeka ibingahambi kakhulu noJari so uyabona ukuthi mina bekulutho Jari bangithole mina oJari ngikhule bengithuma izintsangu uyabona into kuthiwa gijima sofela amathe wayebo yonke leyo nto baze bangithanda beyigebengu ngisho bevashelwe ezinye zaza koBhiza kuphi kusavashelwa nake igebengu kudala yabo kuvele ngiqhamuke kuthiwe osala zambani ikhamba bengibiza ngale tapile osala yabo bangithuma babuye bahlale nami futhi la bakudliwe inyama badli bangiphe yabo nje ngayintona nje ekhongazi ngabo plus bahlonishwa labantu yabo bahlonishwa ngabo tho nasi style yabo nje uJari mfethu nje ulo nje mfethu uMese nje wayokhipha live ubambe kanje awudlalise kanje uyabona lonto ashidlaliso uyabona ukuthi futhi ukuthi lo muntu bayamosaba mfethu ngoba even kubo kuyakhuleka ngelanga nje engithathile esikubo basikhiphela ukudla lapha kubo mbila uyabona ngisho kubo lo muntu uthi uyasatshwa so mfethu thina those were our role models esasibukela kona uthi ukuze ngihlonishwe fanele ngiphathe uMese yeah yabo manje labantu bengihlupha bazogcwala ke this time ngizophatha uOkapu ke manje I remember yese ngine uOkapu wami omusha enganguthekile ngithi hayi ke banamanga yabo umuntu ozosikhwashaya ngiyamgwaza yabo uyacabanga lento ngiyayenza ngiyafunda njalo excuse me ngithi ngase ngifunda standard 6 ezwelethu yeah because nakhona ilaqala khona futhi usikonakala so umuntu nje wokuqala mina engamgwazi omnye umfana wakuthiwa uMare esasibaka nayo intombi yabo ngikwazi esikoleni angimgwaza esikoleni ngimgwaza ngasekhaya ngale khathi kusaduma ama-tavern there was a tavern ngasekhaya kwakuthiwa kasikhona yayidumile nje ngalezi ayikhathi eMlazi engicabanga ukuthi yona ewawuletha ngithi ama-celebrate ngalezi ayikhathi ingasekhaya ke so sasinalento yokuthi tavern yangasekhaya yabo so sengiphathi Okapu ngiyaqhamuka ebusuku nangu Mare ngifica uXabano umfana wangasekhaya ekuthiwa I remember this guy man but ubhuti lo mfana kwakuthi uPantsula igama la lo mfana so njengoba ngiqhamuka mina ngiphuma kasikhona uPantsula ngithi kubo umuzi wesithathu umusuka kule tavern bengifika kubona ngithi zisharp ngishibizela mkancane yabo athi uPantsula
hayi mfethu uMaria manje mfethu angazi ungibuzani kanjani futhi ngithe ngisabuza avela ashaya uPantsula ngempama mfethu umshayelana uPantsula ngempama avela ishayina kumina angithi usangithatha ngale yangqondo le yakangithatha kancane kanti akazi uthi mina sengomunye umuntu yabo ngathi nguvule ukapu wami ekwathi ngiyamsabisa ngamgwaza wagoba ngaphambili wabamba la kanje bathi qim phansi ngangithi uyafa ngathi Pantsula baleka Pantsula wabaleka wangena kubo ngoba indlela awangayo ngagaranta ukuthi lo uyafana ngami ngabaleka ngaye ekhaya kanti uzosinda uyabo ngaqala ngane ezithe serious abafana bakubo nje yamkhumbula obhonuza bengifuna ibhadi and awuhlambi bangifuna ukungishaya bafuna ukungikwaza nabo njoba ngimgwazile vele sikhula amarazo lawo bengikubalela wona ayengazwani namarazo angakhona futhi so kwangase sesiqhubeka le yanto le uyabo yagcina sisingenile yabo thina sikhulu nje sazi abafuna station nje asizwana ukuthi sibangani nabasazi content bona leyo yabo and sesikhetha ngisho izikole bona abadle ngokuthi isitimela sigitshelwa ngasekhaya sizobabamba sina sidle ukuthi niphuza ngasekhaya yabo so nje mfethu upbringing yami was not that good but njoba ngilonge iphinda lento ingoba ngathi ngihlupheka ngangabi naye umuntu othi uyahlupheka impela speak kodwa focus enza ukuthi information right bengiyithola esikoleni kuphela once ngaphuma esikoleni angisayitholi and ngisho ngidlala ngidlala kanjani anginandaba yonke into bese ngenza ngale enga mina mesiqhuma uthabo nawe ngikushaya ngathi siyalo yabo masiqhuma uthi ethelana ngamanzi mina ngizofuna ngizolile noma nomchamo you understand should nje le yanto mfethu bisiqala ingene so kwenzeka umuntu ufunda standard 6 nakhona umuntu ngizoqala ngizongena kokunye ukuganga futhi okay sengiyakwazi ukuganga lokhu and sengi-upgradeile la sengifunda ukutshontsha manje hayi ukudla ke sesitshontsha izinto ezitolo but asangene izinto eziserious kakhulu seshawa ama-perfume yabona loo nto tshontsha ama-perfume but esiyawazi ukwakhetha abizayo yabo nje you are the fire ongekuze ungithinte ngangaziwa nje ukuthi uma ufuna i-perfume nje so ngangaziwa nje ukuthi uma ufuna i-perfume xhumana noMpewu uzoyithola and lokho ngikwenza ngiyafunda so uma mncane wayesethole ibandla itoho eMetal Press eMontclair sengifunda e-high school ke lapho akufani bandla ke wayesengizamile ngeyicathulo right mengifika e-high school ezwelethu uyabona ufika e-high school vele uyisile ingane kakhulu wena yabo thina safika e-high school isiclass elilodwa lisuka ka5 lonke saphinde sanenhlanhla sibe baningi same class futhi uyabo ukuthi nas i-mentality ukuthi ngeke izihluke vele because sisuka esikoleni kwesinye isikole sibaningi sihlohlela ukuthi siyofunda ezwelethu siyathathwa ngoba vele abantu abasuka lapha bayathathwa la sifika class elilodwa kwa-edwa ke nabanye ebesivele sibazi befunda kwamanye ama-secondary yabo ayisifundeke la unyaka wami wokuqala loyo engafeyili esikoleni kangiqala ngqa ukufeyila because thina besenza izifundo ezo11 e-high school ngithi ngafeyila ngisazi noma 4 yini so unyaka wami wokuqala ngifeyilile was like angithi majority abangani bami ihambile kodwa lezi sihlupha nazo sikhuzwa nazo sisele sonke kwakusaduma lento yokuthenga ama-report uthi umuntu ufeyilile ufuna athenga i-report yaqhubeka kuphi yabo ayi ngiyeke ngokuphinde uthanda 6 uthe nje unyaka nje usanda kuqala ngiyafika ngelanga esikoleni ezwelethu there was a building eyayisanda kwakhiwa entsha stairs yakhelwe ugrade 11 and 12 so ukuya khona nje kwakusabisa yabo ayi kodwa ngala la ngokuthi sigangile si-early ekuseni
ngitshela lo ngithi mfethu asinyuke anginqaba usandla ngithi ngiyanyuka mina vele sinyuka ngala ngizophuma ngalezansi anginyuka ngempela mawunyuka ungenele umnyango wokuqala ioffice le ungenela ereception khona bese kukhona umnyango ongena eoffice le principal shuthi kahle kahle ngithi ngiyadlula nje bengithi ngiyadlula hawu yini lapha phezulu kwetafula istembu sesikole nomuthi lo wakhona into enze ukuthi ingqondo ibuye njengoba ngibona lestembu eyinsukwini angisaza kuthola ireport yasesikole eliblank ngifike lokuthi athatha lestembu ngiqivize ireport bese ngiyasibuyisela inkinga afanele ngiyenze quick lento ngithi ngisithathe ngisifake bakha ngigejeme ngiyongena eklasini ngifike eklasini ngifike kusakhona izingane ngibe nalento yokuthi hayi ngoba vele ngibona ngomuntu yabo lestembu lesi ngizosigoqa sengizosithatha yabo ingqondo nje ivela isebenze yabo leyo nto ithi hayibo lama report awuzokwenza amakhopha abe maningi angakazi nokuthi report liyaprint ngathi nje mina hlamba ya photocopy abe maningi yabo nazo photocopy inqwa ama report la hawu na istembu ama report ngiyawazi umuzo wadayisayo kwasekhaya ngiyangibona ngendlela yathengwa ngayo yabo ukuthi hawu nami la ngizoyishaya ke imali yabo hayi la ngempela ngisithathe istembu angithi ngase ngiganga vele so ngine pencil case i-pencil case yami ayikho into ebingekho bungayicabanga i-pretty ama-soft pen even yonke i-T-Pex uyayithola la because nezinto ngangiyitshontsha ka-clicks yabo so shuthi mangicabanga sathi siphumile siye somewhere ngithi sihlezi siphapha eklasini kwakhona umuntu ovulayo ofuna somewhere kwi-pencil case yami wafika istembu angazi noma ngizothi unganaki noma umuntu owayengijwayela kabi noma kwaphenduka umdlalo eklasini but into eyenzeka ngabuye eklasini istembu sigcwele indonga abanye begxivize ngase la ezandleni uyacabanga icala elingaka engivele ngisangana ikhanda ngithi ngiyavula isikhwama kodwa inkinga nasi sikhona hayi ngizame ukusula ke lapha ezinye kanjalo yabo ngala eoffice indaba iyajump istembu asikho ukuthi bathola kanjalo isithathu yimina badala phela othisha bayakwazi kodwa ukuthola kodwa nje ngasi ngiyafika ngakusasa ekseni njengosuku olujwayelekile lesikole wangibiza uclass teacher wathi ndoda kuthiwa ngize nawe office bengifika office sasiphethe umnyu principal ewakuthiwa uGumede hayi akuyighost ndoda ngathi nje ngene office angisho uqala ungena emnyango wokuqala musu ngene officeini lakhe ngathi nje ngena wathi gaxa okay wasilayela ke besokhulu uzongangijwayeli mfana wami ngabe yeso shuthi usefune yonke into okuqala ngami wathola yonke information wathi wena ngiyoqala wena ukuyisigangi kanje ngiyazi wangitshela nje yonke into wabeka ngisho ikhane phansi wathi it's either ngibuyisela istem sami noma njengamanje siyalo ngoba wena usuyindoda ngithi into ethi ukuthi asho njalo ukuthi wayekade lo ngibuza kulonke ithi azange sithathe kanti uneshow ukuthi usithathile unobufazi ophathekayo futhi bangishaya nje mhlambe ngithi ngempama mhlambe ezo5 or 6 wangigaxa upenti ngavuka phansi ngavele ngahayiza ngithi ngiyazi vele ukuthi ngesikoleni ngavele ngahayiza uma ngihayiza wathi ukurelaxa kancane uthe relaxa ngokuba quick nje ngakwazi ukuvula isicapha uyacabanga njengoba ngivula vele ngiyezwa kuyathandazwa iassembly kuseni so njengoba ngiphuma vele uthi shabama khona esitezi futhi ngizophumela kubona vele abafundi ngizobabukela la ezantsi gaxa umnyango ngiphume nangu uyangilandela ngiyabaleka uyazi ingane angibanga ngihla ngisho nanga stairs from stairs ezantsi ayangijake aphume ehle ngama stairs angilandela ngemoto from esikoleni mhlawumbe wangijasa sacisa ofika ngase KFC ka V kwakuthi ngibalekela vele ngenyanga lo ngimdidisho omkhulu vele hayi ngahamba ke inkinga manje because u-anti phela uma udadewabo wami useyasebenza phela sekuqala ukuba nokuthi isidlo ukudla okungconywana uyayibona mfethu leyo nto inkinga ngizomtshela kanjani ukuthi nginenkinga esikoleni yabo sengiyaqala ke manje ngathi ngiyesikoleni kanti angiyi just ngiyesikoleni kanti angiyi kuze kucaca ukuthi fanele ngize ngimtshele njengoba ngiyomtshela ngiyophika kuyena
ukuthi angisithathanga isitembu kanje bangiqambela amanga lapho ngisithathile uyacabanga hayi athi mamncane okay asambe sesikoleni angise khona esikoleni besifike ezwe lethu athi principal ayi Antwakhe ayikho into engizoyikhuluma nalo mfana wakho mina yabo lo mfana uyangijwayela yabo isela lethu elibhikayo futhi yabo usithathile isitembu lo kanje nginofakazi kanje amchazele yonke into so ngicela ngenzele izinto ezo2 cela kubuyisela isitembu sami sesikole abuyele eklasini obengasibuyisa isitembu angaphinda abuyele esikoleni uyezwa Antwakhe asimamncane hayi ngezwe aningiphumelelile la e-office lami kokuyeka kwami ukufunda isikole lokho ezwe lethu umamncane wathi hayike ndoda uyiboneleke ngayibhalela ke mfethu report vele ngoba nginalo so nje lo nyaka angibangi sawufunda wonke ngawuhlala nje mfethu ungaqhubeka ngaganga kunalokho nga-upgrade ke ngakwazi ngisho ukutshontsha ingubo ke manje ey'tolo okusho ukuthi nami sengiyasweka ngigqoka kahle bese angatshontshela ukudayisa ntshontshela mina ukuthi ngibe clean yabo ngaqala ngantshontsha ungaqala nami ade bengijwayela kabi yabo nala mantombazana ade enganginiki attention ngaqala ngayithola nami yabo nje kwaqala kwacaca ukuthi nami ngumfana sengikwazi kuba nabantu abanazo la abantu abathengelwa emakubo ngempela futhi ama-report amathengwa ngoDisemba ngoba ngiyakhumbula nje ngathenga i-All Star ngathenga i-Junior Khathesakhe ngathenga iskip ewakuthiwa i-China shirts ngathenga nebhani wakuthiwa i-stretch belt ezayiseyintweni ngalezo ikhathi muyishayile nje kwakucaca yabo ngawumuntu nje mfethu yabo lo December wawumnandi kabi empilweni yami yabo ngoba uDisemba ngangithengele wona ngemali yami wonke ngoba engathengelwa ngawo December mamncane wagcina nje ngithengele i-shorts neskipa wahluleka ongithengela amateko ngaze ngayowantshontsha mina kaphepha nakhona ngangena nje ngawalinganisa amateko Olympic angena ngawalinganisa ngawumuntu engathi nje ngiyazizwa kahle bathi bayabona eminyango hayi ngabaleka ngaze ngayibaleka ngadlula ngisho ekhaya ngalo suku yabo kanti athandi bekawuntini abasangijaka sengibalela into engekho so ngisho ukuthi ke uyabona ukuthi ukuqala ukusoka kwami ngoKhisimusi kwaba inkinga kanjani because wena Khisimusi okuqala enganginengubo ezintsha owesibili yilo engibayila wona ukuthi ngaze sengithengela mina ngemali yami okay mfowethu ngalenza ireport ngihamba ngawufunda eCloud High eCloud High nakhona sifundile into eshaya weCloud sifika yabo ukufika ngaleza ikhathi emandini ayisamaningi amandini yabo sabantu abamnyama endisifika sihlohlene sibaningi futhi sathi and futhi lento akazi ukuthi ibhatele njani yazi imeni yokwenza into niplanile vele kuthathwa nabantu abagangile bonto yazi labantu abayiphethe into eziright eziqondile abazange bathathwe eClearwood sathathwa athi ngasiphethe ama report ama fake and nalezi esiyabhema njalo lapho and asibhema ugwayi sibhema inkantini sibhema insango manje yabo sathathwa thina eClearwood High besifike eClearwood sifica abafana bako Lamonti bako bani yabo sifezwane nabo and singafuni ukuzwa ngabo sithi sabaka phela thina yabo lonto ukuthi sinificela eClearwood ayikho lonto and izwa into esowenza eClearwood ila ngiqala khona ukuba ukubandakanye kubambeni inkunzi ngoba sibamba amakhaladi sibamba amande inkunzi and sintshontshela ingane zamandiya uma ngibuka abantu esasifunda nabo eClearwood indlela aba right ngayo manje mfethu umuntu okayisolo ukuthi kube safocus kulesa sikole because lesa sikole bese sinikeza ama opportunities amaningi but thina safocusa entweni wrong umuntu bedoja mfethu lapha sidojela ukuyontshontshela ezitolo because bekunezitolo eClearwood sibuye uthi mawuhambile wayofunda ngalo suku uthi uyabuya mhlambe ngebreak sebebuya lova sebenemali yabo bawubafika kuthiwa ukuthi uyafunda nje thina besayophatha so uyacabanga ukuthi umuntu eClearwood ayikho into ayefunda kahle yabo so sifunde eClearwood sabamba inkunzi kwaze kwaqala umuntu wafunwa amaphoyisa ke manje I remember nje kungena event esikoleni kuthi wakhona abantu ababamba inkunzi la and nakhona same thing kwaphela unyaka ngafeyila futhi
but ke kwakufanele ngifele eCloud because kunezifundo engazange ize ngibhale vele kodwa ukuthi nginala ama report angisena ndaba yabo ngala lento ukuthi ngalowo nyaka ngisafunda eCloud ngiyakhumbula uma ebuyile kanti sizovela sibe nebhadi uma uzovela shona you understand wathi nje ebuyile uma ngalezo insuku nami ngisajabula ukuthi uma ubuyile yabo nami ngizobe ngikwazi ukuthi manje ekhaya manje ngezinye izingane awuphela ngisho 6 months mfethu ngathi nje ngisesigele kwathiwe ndoda nakhona ukuthi unyela umuntu usazongitshela ukuthi uma ushonile yibo umuntu ade ngimbona mfethu esemshiyeni right because uma kwathiwa uphethe unyawo ngayo uyombheka asihamba nama-out kumnandi siyobheka oledi ngamthengela ngisho ama-fruits yabo awe ithi ngezwa kwathi useshonile I think enye ye-moment yabanzima leyo neyababuhlungu excuse me because lo muntu mfethu uyacabanga angikaze ngispende nayo isikhathi mina ngizokutshela nje mfethu angikaze ngithi mina kuze kuphele unyaka angikaze ngangiqala ngalo 6 months ukuthiwa leso sikhathi kanti usezoshona uma wami yabo and umeshona mfethu kwaba nalento nje leyo ukuthi isimo sesibheda kakhulu kwakhona umakoti komunye umalume wami ozalwa umkhulu kodwa komunye ugogo owayesehlala eChesterville shuthi benomuzi kaMasixha so lo muzi lo awuhlalayo yena umakoti umfowabo enye ingane ngithi babe adoptile yendi so umuzi nje ababe ugcwalisa so ngokudabukela mina ukuthi lengane ishonele uma wayo futhi lengane isimo sayo siyayazi nakubo kuyabheda and ingane yakhe izingane zakubo zonke ithathiwe zayohlaliswa endaweni engathi zingconywana yabo because mina kuphela wayengane ezazi ikhona ezinye zathathwa ezo2 ngenxa yokuthi zazamantombazane so ingane intombazane ngayikhwele emzini onje so nami lo mawase yangithatha ke wathi hayi mfana noNhlanhla ngizomthatha ngiyohlala naye kaMasixha ukuze ezoqhubeka afunde ngoba nithi esikoleni unjani uhlakaniphile ngizombhalisa ngale Siphiwe unale report hayi nginale report uphasile hayi ngiphasile yabo vele ngiyiphasisile ngiyazi yabo ayangithatha ke lo mama mfethu kanti ungithatha uselate usebhedini uselate kahle kahle uthatha umuntu osonakele yabo njobe ngithatha nje mfethu bese ngike ngahlala ngisho nalabantu abaphatha ibhamu kodwa ngakasiphathi yabo abahlezi bengitshela hayi ndabazali okapu wakho wena yabo lonto and nenkunzi umuntu useyibambile uyayibona leyo nto so njoba ngiya kaMasixha kuphoqa ukuthi fanele ngiyobhalisa isikole sasiseduze iBhonela secondary kambe ngiyobhalisa iBhonela secondary hayi eBhonela bengibhalisa hayi kube grand ngithathwe futhi yabo hayi ke umuntu afundeke and lo amuzi mfowethu and lo mama namanje ngisamthanda ngisazwana naye because umama wokuqala owabo umama kumina ngangiqala ukuthengelwa amapijama icathulo zokulala endlini ama morning shoes ngangiqala uvuka ekseni ngibhayelwe notes efridgini ukuthi Siphiwe awuvuke namhlanje uqoba inyama yabo nje ngibuyisela into lefuna ngabe kade ngafundiswa yona yabo so uyabona sangizazi zonke mfethu lezi zinto yabo so wayenza yonke indlela ukuthi uyangifundisa ukuthi kwenziwa kanjani yabo ukuthi nje ekseni mengihamba ukuthi mengihamba ngingadlile ngiyathethiswa hey uzoyanda esikoleni ungadlile breakfast into ebengayenzi na ngiyiqala ngqa ukuthi ngilale ngidla amakhelo kusekuseni ngidla ama-Weet-Bix jungle oats ngakiyiqala yonke leyo nto yabo leyo nto ukuthi ngilale nje futhi ngamapijama kuthiwa hamba ugqoka igawuni hamba ogeza mulala yabo nje ngiyabona ngaze ngakagadwa kamnandi la yabo inkinga ingqondo yami eyisi-ghost mfethu yabo la yabona nje futhi sengibhema insaka and sengibhema strong yabo leyo nto okay abakaboni la kunesitsha la
esemondes lenkulu esifakwa o5 rand o5 rand abalusiso ohlala la ufakela ingane yakhe bakugcwele yabo nje la ngibantshontsha ngayo ngibhema ngala bo5 rand nje mina yabo ngiyobhema nje sithatha u5 rand yazi bawuvale kanjani isitsha basivale kanje basifaka isalo tape mina nje okwami ukutshontsha lo tape esigele ihlezi nginayo yabo ukuze bese ngiyiqaqile le thatha u5 rand ngiphinde ngibuyisele isalo tape kwakuyilo nje umsebenzi wami angithi uma sixa umakhelwane weChesterville and la kuhlala abantu beChesterville abaningi nala abantu engihlala nabo la banekhaya eChesterville futhi ku road 27 ngivasha eChesterville eChesterville njengoba ngivasha ngifike ngizona abantu abayeChesterville phela abaseChesterville baqhekeza abajalidi yabo amajalidi ngaye ngawaqhekeza mina SP kodwa angigxilanga because sayisadutshulwa kabi siwaqhekeza kudala yabo so angizangigxile kakhulu emajalidini ayi abantu abaseChesterville ke manje njengoba ngizona nabo shuthi khona into yokufikisana amaspanta ukuthi sofaka wena ngewind musu wena uyosivulela yabo benzela isimayijump babaleke bona usala ubanjwe wena yabo kanti abazi bafaka umaster yabo ngiyasho ukuthi laba lento abayenza vele ngiyayazi sikhona ukufaka ngewind yonke lonto bayisho nje ngiyithulele nje ngizenza umuntu ozofundiswa yonke into yabo hayi ngiyakhulula siqaqeza omnyumuze wesivilo yabo ngithi kwakuwumuze webhunu futhi lo yani ayibangifake phambili ngewind ayingingene icharity ke mawusumgqekezo walo usulazi abantu bebekujwayela kabi kanjalo bekufaka qala wedwa ngena ngoba suye sesihloyile vele umuzi uthi akukho umuntu ungabisabuza ngene uyofuna ikamero labazali uthi emavazini ungakabavuleli nje uthi emavazini makhona into oyithola uthatha ufake emasendeni uyafihla nawo akabavuleli angithi ngeke baze bakumemeze bethi awuvule yakona phela emakubo la ngibonele lonto yabo futhi uzobatshela bafethu bengisabheka ukhiya ngubona ukhiya uyabona lonto awu musu usufihle kahle lokho okuseduze usuyaqala kuyabavulela uyabona qhaqhaqa futhi mawuvula awubavuleli phela musu uyabo bavulela nawo ubugoba unyonyoba la ningabe bafethu ngathi ama-room mangaka la omunye ungena kule room omunye ungena kule room omunye ungena kulo abanye dining room mhlawumbe kuqaqwa ama-radio kanjalo amadekha uyabona so nje first lokusiwashaya-ke nje amajalidi yabo siyahola kuba mnandi ngiyadayisa bayaxeka ekhaya ngithi ngiba nemali yabo abanye beChesterville sazalisa inakuthanda iy'ngubo yabo abantu basemlazi bagqoka ngiyaba-introduce nami ey'ntweni yabona mfethu lonto kwacaca nje ukuthi hayi impilo yami la ayi-right mfethu yabo kancinze enye ingane yabo impilo zami nje za-right ewakuthiwa umankonto yabo I mean ewakuthiwa unomthandazo yayo umngane kamankonto umankonto kwako wasekhaya ngayikhiya ngaye kahle kahle yabo hayi ngihlaleke la kube mnandi mfethu yonke into nje ngiyafunda lana ngeyikhathi sihamba siyoqhekeza yabo angisekho lapha ekutshontsheni ezitolo yabo ezitolo mhlambe mesiyodayisa mhlambe khona into elahlile ngiyakithi noma ngiyincinza bathi mfethu unesibindi wantshontsha kanti futhi ngithi nakhulele elangisuka khona phela la yabo lonto so ngagcina nolova sebengivuma nje mfethu impilo yamnandi hey kwenzeka-ke once limana day siqhekeza ijalidi ngelinye ilanga shuthu umakhelwane wasibona uyabona into ukuthi siqhekeza umuzi oyistezi so sicela suzame ukuthi singene ngezansi usihlule sikotele epayipini sinyuke ngiyakhumbula sikotela novu sakotela novu saba u2 saphuhliza iwindi phezulu sakwazi ukungena phezulu yabo masingena phezulu mase siyehle ezantsi ngama stepes kanti nasezantsi futhi bavale ngebugler guides futhi nakhona okusho ukuthi kahle kahle mesifuna ukutshufela isitshontshe siqede sifune siqheze nangezantsi yabo inkinga siyabona ukuthi ngathi into eningi kodwa sila ezantsi yabo hayi okay singeneke phezulu la sibatshela bafethu akuvuleki izantsi yini kufanele bayenze manje ukuthi banyuke nabangithi ngoba mesiganga mfethu sile uthi na singala emva kweli imoto ngishidlula vela ayisiboni kanti umakhelwane uyasibuka mfethu sitshetha akekho into eyenzakalayo wela
sithathe izinto lapha nginikeza omnye ukatelo ehlisi iziyofika ezantsi yabo siyadlulisa nje siyadlulisa izinto ziyehla okuyizinto mina ke eJardini into engilinganayo nje ukugqoka enhle bengingayishiyi yabo lo asekudlulisa omateksi siyaphosa nje ezantsi ama-jean yabo siyaphosa nje ezantsi ikipe rights nawo makhona into ekulinganayo ongenayo mhlawumbe alikho iketela kini thatha la alikho ayina kini thatha la yebo lonto so thina bese silisha kanjalo data sifuna ukuthi content ayikho kini ayike siyenze lento mfethu sibuyele endlini mina uSiphiwe okuthiwa uSiphiwe uMabhedla yabo omunye umfowethu ekuthiwa uVuyani sibuyele ngaphakathi sayozama manje ukuvula kuphi manje le Buckler Guides le sifuna ukuyoqhubeka ngezwe uSiphiwe ukubona umuntu akutshela asho into ngathi uyadlala othi bafethu nawo amaphoyisa yibo uthini uSiphiwe amaphoyisa sihambe angithi kwelinye ikamera njengoba esho lento yazi ngithi ngiyafika ngiyalunguza ngithi angwaboni ngibona ivan icapha seyikhamisile ivulekile zo2 shuthi asehlile shuthi lo manje befona kuvele kwafika ivan lihamba amaphoyisa amaki awu2 njengoba u2 la asafonele ibackup ayakafiki uma lo usibone kahle ukuthi sibangaki obani abangaphakathi abanye abanengayo la ngoba uSiphiwe wathi eqeda nje ngathi ngiqeda ukwabuka mina amaphoyisa ngibuka izicapha zekhamisile ingqondo phela iyabuya ingqondo bese kufika amaphoyisa ingqondo ibuya umuntu ethuka mhlambe ngashaya itepe ezo3 ngiya ngala sasha isibhame ezantsi kudutshulwa laba manje laba bavele babaleke abawu3 kubaleka i3 sina sivalekile phezulu and lo baba kamakhelwane uthi ukangene kulomuzi uyasho ukuthi hayi baphezulu bangene lapha sesiyamuzwa ke manje they are still inside there on the top don't worry they won't go down there's a gate is locked that should I chaza into ngesingisi lo futhi sesiyezwa kodwa futhi nengqondo phela isafoka sesiloku swalunguza nje yabo uyazenzeni futhi amandiya la amandiya ethi ayifuna ukusicisha futhi ngempela akhombe ngesibhamu la esingene khona uSiphiwe walunguza ethi ufuna ukulunguza uthi awekho yini yabo inhlamvu yaqhuma la awafuna ukuthi sinyakaza afuna ukuthi nje kuze kufike ibackup bese ngani noma inhloso yawo usibopha noma kwakuwenzani mfethu uNkulunkulu nje mfethu emuhle sakwazi ukwehla sikulela gate elapha ezantsi so masifika kuleli gate elapha ezantsi sinovuyani angithi bese ba u3 la yabo futhi isibhamu siyadidana sesiqhume kakhulu angisamboni lo wesithathu sengibona uVuyani kuphela sibuzana uSiphiwe athakathi kithi futhi vula la sesizama ukulivula ngenkani ke manje lelehle lezantsi uVuyani kwayethe kuba namandla kanje kunami yabo akwazi ukuliphusha lipetuke la phezulu ngingene mfowethu ngingene mfowethu ngingene ngifake futhi uma ngilifake ikhanda kuqala mhlambe ngabe ngafa ngoba njoba ngene ulidonsile kanje ngingene mfowethu ngifake ikhanda ngathi nje sengizoqeda ukungena futhi liyamsinda walidedela yabo la ngishaya ngalendlela yokuthi ngayitshela ukuthi ngeke ngikwazi ngisho ukuvuka because la ngishaya la eqolo la ngithi phaqa ngayushayeka la phansi kodwa sengikuphi manje sengisezantsi yena ngokuthi lingishaye kwaphela ngisho ivoice ngithe bavele waduba aqala phansi wabuyela phezulu futhi ibhlungu into eyenzeka lapha ngoba wafika lapha wakwazi ukungena ukuvula uceiling board wangena kona yabo uma engena ku ceiling board mfowethu ngoba mina angakaphumi yabo ngizwe mfowethu angithi phela nabo baneshow ukuthi siphezulu sobabili kanti ngila ngezantsi mina ayingwezo le
le backup yakhona le ifika njalo ila manje futhi yabona futhi amaphoyisa angena ngale nje sesingene ngalo exact kwaphusha step it yasizwa siyakhala nje yakhonkotha la nje amaphoyisa la engeno kanjalo uvuyana njengoba la ufica uSiphiwe kanti uSiphiwe nje bathi singasamboni nje ukucashela kuseliport uvele wavula wangena wahlala uvuyana njengoba naye ebona ingoja yokungena ila angene kuyona vele futhi akafuni ukujampisa lawo maphuzu yazi bavele benze njani sekuxoxa manje kuSiphiwe uthi uSiphiwe bavele bafaka ithoshi kuselingboard yabo balunguza kanje bafaka ithoshi phela kwakumnyama umnyama 213 ndiya lavela lafaka isibhamu kanje kuselling board la dubula 3 lashaya lathi come out kanti nje come out nimshayi la uvuya ulo washala la uSiphiwe washo wathi okay siyaphuma esho ngezulu siyaphuma 12 out siyaphuma ayaphumeka uthi wezwe ihambe ephuma uthi xathi izandla kanti usebamba igazi lalomfethu uyabo uma ephuma la nali igazi uyabo lonto shoot nabo babona ukuthi hayibo uphi lo munye athi lo akazi izandla igcwele igazi uyabo shoot ngempela makuthiwa la nanga uvuyana udubulekile ngoba uSiphiwe walithola ithuba lokuthi abone yonke into uyabo ngoba uthi amdonsa mhlawumbe ushayeke somewhere because naye wengayitshela ushayeke because naye ayitshela udubulekile mhlawumbe usathula uyacasha again kanti umuntu ufile uyabo so kwaqala ke mfethu ukuthi umuntu ahlangabezana nesimo esinjeyana yabo and uvuyana emekhishwa la mfethu lo mjidi useshonile kahle yabo dead ila engithola khona ithuba lokubaleka mina yabo ngoba mina ngathi uma ngithi kanti khona sliding door lapha yabo engathi ngisibuka ngagala ukuthi lesi njengoba bebhizi phezulu ngeke ngishaye kabili singavuleki ndoshaya kwesibili mawuthi yanqaba kwesibili so sizovuleka siyiglass hayi ngale inhlanhla nje ngakwazi ukushaya kanye saphahlazeka ngabaleka yabo and ngibaleka ngazi lutho yazi ngibaleka ingqondo yami ithini baze bafa abafowethu ngoba phela ngizwile siqhuma isibhamu kodwa ngibonanga umuntu ebaleka yabo ngazi ukuthi ngibaleke ngedwa kanti sibaleke sonke you understand kwabanjwa lilethu ilo zoboshwa ilo file ayibaboshwa bebeboshwa angithi mina kuphela wasemlazi la and bese ngaziwa la eChesterville bese ngifika ngithi awu ngizobheka uSibanibani yabona umama bakhona mfana wasemlazi yabo nje sengibizwa nangalokho mfana wasemlazi yabo so kuthesa kwenzeke lento le emfethani besifazane emfethu abanye emfethu bayajikelana ma bro kade kumnandi sifika nezimali sifika nezinto sekufa umuntu manje sekuthiwani kade nanigqekeza ningafi yini ngoba sekufika umfana wasemlazi bese kwenze kanje yabo ekhaya abayazi yonke njalo lento ukuthi ngiyayenza ngifihlile ngiyacabanga emzini womuntu mfethu ebengihleliswe kamnandi kanje kona akaze kufike ngisho ama security vele kuzofika iMeden robbery izofuna mina yabo ngathi nje ngifika mfethu ngafika kubanjwa amakhanda yabo futhi ukuthi nje mfethu abantu base Chesterville nabo yabo bathi yazini Siphiwe ngeke hamba asifuni thina uzofela la so ngihamba kanjalo ke Chesterville yabo njengoba ngihamba senginesibhamu asodwa zo2 kade sasiva usemajaldini phela njengoba lelijalidi leli efa nje lo vele sebenazo bonke lapha yabo ejaldini isibhamu masitholo wena esakho sinaleyo rule because isibhamu asisidayisi ngaphandle bakhona ibhaya laso yabo singasuke sofuna amagolide la imali isafe izolonto
so isibhamu osithola esakho so sake sayivusa ke sanenhlanga nje sathola umuntu esavusa ibhokisi shothi sasiyaqhekeza umuzi wesosha loyana yabo ibhamu ikhona ukuthi zazu6 yabo siba u3 ila ngibe khona ibhamu ezu2 same time and nezinhlamvu ngaphezulu so ngibaleka nje manje la sengibaleka isigubhukani kanje ngibaleka nebhamu ezu2 nenqwaba izinhlamvu ngibuyela ke manje eMlazi la ngihamba khona ngisaphatha okapu ukuthi sengifika sengumaster ke wengidike manje kuse Chesterville la ngifunde khona kahleke ingedike ukuthi ibhenkwa kanjani and ngibuyele eMlazi ngumaster nje wayo and ngibuyele eMlazi ngathi ngifika impela naye eMlazi usuyaqala usudumile kuthiwa oba sebebhema ingidi obani yabona lonto so nje mfethu from there ngiyasiyeka futhi isikole yabo sengiphathe isibhamu hayi ke impilo yami mfethu ifike nje lapho